Ziliana, engineer la Ziliana somang. Bu Speaker, kalome, ikan Governor, ina House Address atusay, wanya kan soy hawa. Hey, line by line hian kachira, tin iutiu pa kangai thaboka, tuchalom kom ni in kasia, tina move to in, aron move thiam boka kanodap saknge. Don bok nein country heta hian awat ronman kariru le kangai tuana la te jinga mi ten han soi kan du chu face masabera hian my government shall make every effort to be true to the mandate tila hi apoimo ngai poimo voini hian kan sarkar tharte mi pui ma kanin zuara te topin til chi sang tiam chi sang nen chu voine hian governor speech hian he min thang kling tu te hi an be se ni kan tidik don ani tia aron thua ni hi alomom katia hei hi engtik lai po kan von tur ni ta sela tin he tilaya apek tumna hian I know that mere words are not enough he po hi aro pui le thu chau nilavin ti sa a ichanti rang u ti ani chuan he tilaya pek lina overall boost the overall socio-economic growth of the states atia he tilaya hian investment kananti tur angte din kan kong kan malak na tu sang hi kan zawaya kan economy achan na turatana state pum pui chan na turatana program siamani hantiang chite tin capacity building program kan ngai poi moang hanti te tin priority on welfare program and services to the weaker and vulnerable section of the society hanti angte heng hi aro puya alom ani tin investment policy sangni somhile pali Mizoram sustainable investment policy kanan duang turte chumi approve ani tote aro puya chuan he state hian rampona tanga local businessmen te entrepreneur te company private le PSU te po huamin herama hian business kantidon ni in kasia chu alom hey business kananti hian marketing te kananti abuk thel hian kan thel ni ten ka revetrin Mizoram business marketing kananti hian khulai silchar le baga vela marwari pali pangaina anon ngai ven lo chuan kan business atop deutiti ringot mayani he tilaya vapi gujarata khopakhata an product kachu kenim india marchop sakto thleng aron thleng thei keni kan thar chuate kan siam chua vete silchar vai marwari pani pathumina anon lak du lo chuan anon khar du lo chuan no marketing no business ani ringot mai voini hian business kan soyani amo marketing kan soyani point hey ayana suzoka a reality check kan ne ya deep study kan ne anga in kasia chu he kan investment policy ina min truai tum thenpo ni sela katile ani voini hian asoi chu nilavin kalphung thar taktaka achami hi zorami puite hian kan be sei ani lava soi pop rik pop ringot nilavin he mi puina min be sei na kalphung thar thami nge kan zorahi he sarkar hian kalcho puisela ti hi voini hian kadu tu samle ka be sei ani he governor speech ahi overall in aropuya
กัลพุงทาร์อันนี้นางเงินเฮ้กุมก็ชูงะบัจเจ็ตสปิชกัลงไอคลากตัวจวนอาปมน้อมเละคุณภาพสังขบินกษีอารมณ์กติยาจูวังจวนอดอบไงตุรินกันสปอร์ตเวอันนี้หรอไหมผมเป็นลูกเทียมลบเวลาให้กันอันเราเซิร์ฟเวอร์เฮียดาวน์ล็อกชูมาโนลินไทม์กันไม่เต้นเละล็อกโดนนี่ตัวนั้นจะเมมเบอร์สองตับผู้เจเจลัลเป็กลัวลูกซ้อม